Luar biasa orang mukmin gitu ternyata. Laki bini sepenting mukmin. Alaku bagus keni agak cipan apa? Cekak ya junan Allah. Nacek buku na ya junan Allah. Napa boleh raja? Alaku bagus raja. Alaku ke bagus keni cekak ya junan Allah. Sebaliknya coba raja, coba keni nacek ya junan Allah. Jika orang mukmin. Mana biar kafir tadi buku ada pak kulajunan talangkong mak boleh sampai nyumbang ke masjid semen seto muang duri pengkir loro ekor pas takut mereka orang nak buku na ya junan Allah mundeng kafir tadi buku pak mi boleh muang duri abangun masjid pak perlu miki ke TV tadi buku na pak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa cek buku? Waduh parah buku nih no. Ketentuan di buku. Sampun itu buku amal bagus menang. Berapa? 55. Amal coba 45. Swarga langsung reba. Kayak mau itu amal coba 55. Amal bagus 45. Nyeper kalau reba. Nikah buku ternyata. Mun tadi buku dari kafir, masya Allah totaan langsung. Berapa tahun? Ada tahunan pak. Berapa ibu? Ada ibuan. Berapa? Khalidina fiha, langkung dalam neraka. Ya, naudzu panikah hebat orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka rek mukmin kita odi seneng kok. Beres napa boleh lah karsi keterowe kering seneng kenapa nyapora dosa orang kering searek orang sabar jutaan dosa sabar ya Allah mun pas 3 bulan apa ya bola berapa miliar kan mantek tak kering apa tak tero kan kering tapi tero beres kan iki keng mau dipak kering orang sabar jutaan dosa sae mun 3 bulan triliunan dosa saya sabar ya Allah keng ngereng putih lain berkering ambil pahat ketek ya Allah iko isek saya talent aja kok punten benih itu keng ikan ini serai ya Allah cek kadang-kadang ngereng kering ikan ini salah ternyata Allahumma sholli ala Muhammad ipa kering kalau kayak ipa ingat balik abah ingat iya kok salah kadang tua iya kok salah kamat tua iya kok cangkolang salah kata tangke ini habis mikir-mikir ternyata ini kering ini peringatan dari Gusti kok sabar miliaran dosa saya sebuah ya Allah amin Allahumma amin lah cerita nuring kering ini kamu harus babating lah beres malaikat alapor ke pengiran ya Rabbi pengiran apa kabulan ajunan sianya bulan kento kering 3 bulan sabar ya Allah semakin beres panapa sih paling aki ajunan sepora bingkok dusana sepora bingkok dusana malaikat ini ketusan ini kepahi buang di malaikat cerita si pertama ibuang ke tengah alas pak pas cekok panako karo bapak kayak setusan ring dumpo kayak iki muntusa si raja sejak raja ibu malaikat ibuang ke tengah tasik pak pas tiba-tiba karo kami lah tobat itu sekento jadi kok menakut kelum kubur pak jadi baca kelum kelar siap perangan di mana juga kami lah orang kering itu tibaras roban apoten kenapa tuh setong tuh sana tak ada 2 dere korang alhamdulillah ini kerek paparing Allah maka orang mukmin selalu seneng kok mati ya orang mukmin itu seneng pak amin Allahumma sampai mati ya gitu cepon kiai punten beni cepon kiai Komar kiai Nuruddin kiai Sulaiman Kurdi punten cepon pasir gitu cepon Rasulullah la yamutul mu'minu hatta yara makanahu fil jannah orang mukmin tak bekal mati pun tak dilengati lain tempat tasih beda iswar amin Allahumma berarti gula ajunan yang mukmin itu taitan mun mati ya
kita ibadah swarga ya Allah. Kan bila banyak orang mati kita misem misem dia berdering mati kita terak jember misem terak mak jember orang kita ngatele swarga keretaan. Amin Allahumma. Kan bila orang mati kita berdetan telok ya ulama telok tadi gitu. Si pertama ring mati gitu tadi saya pak tadi saya gitu mun mati yang ngeremes keluar air mata tau dua pepeh ngeremes pelok telok bibir kering gitu tanda orang saya pak salah situ ngasih telok itu mun beda ikan di orang semati gitu saya bibir biasa pepe tak ngeremes pelok keng mata keluar air tanda saya gitu mata tak keluar aing bibir biasa keng pepe ngeremes pelok saya bibir pepe tak ngeremes pelok mata tak keluar aing keng bibir kering tandena orang saya gitu pak apa mi sepenika mi keluar aing mata mi ngeremes pelok pepe itu mi bibir kering apa cekot ulama orang semati todus maloh coni ke Gusti Allah. Apa mi malotodus coni waktu cabut secara malaikat Azrail roni kaki beda teretan ki odi orang ini ke mas Rabu malaikat lain malaikat setok kita akebus muka lembang akebus ke orang semati sambil ada bu mo waroh swarga naban nomor 40 peto lengiding swarga nomor 40 peto malotodus coni ke Allah kenapa mi malotodus bolan tak sesuai ben ibadah ibadah nani sekoni kunkop cukup pas oleh hadiah swarga cerita alhamdulillah saya ke orang itu misem bersemisem apa mi ngatela swarga na Gusti Allah alhamdulillah malah tak langkung pak orang mukmin gitu mun sete cabut bi malaikat maut makin malaikat maut repot nyabut cerita apa mi repot alaban ke malaikat pak mak bisa alaban Masya Allah orang mukmin mun icabut bi malaikat icabut dari colok kita nguncak lafal Allah itarin kopeng bi malaikat icabut di kopeng roh kopeng nguncak lafal Allah itarin ilong nguncak lafal Allah itarin dari mata nguncak lafal Allah itarin soko na soko nguncak lafal Allah tanang juga nguncak lafal Allah sehingga malaikat nyorot cerita matur ke Gusti Allah ya Rabbi pangeran apa malaikat tak mampu abdi nasi nyabu terrona ke bulan ajunan kin arapa intari colok matana keluar lafal Allah intari kopi ngaben ilung nguncak lafal Allah intari soko na bentana nguncak lafal Allah abdi tak mampu ya Allah debuin malaikat ya Allah gempang buat menyabut terona tang kebule malaikat kecipan apa ya Allah tang nyama toles pak depan benji pas patau lah loncaknya benar Masya Allah itu toles mi malaikat la ilaha illallah pergembi malaikat iki bekoreng semacam kapan patau loncak roh itu ternyata amin Allahumma apa mi Allah neng seneng ngalafal Allah neng katibi Allah inyak banyak orang Allah ajalan pakun Allah intar ngarek pakun Allah ke pasar si beda cuma Allah sehingga kapan katanya Allah aloncar ini kanon Masya Allah ini kan neng seneng nama kan coba kosong dede kalaban Allah alhamdulillah cek pun ulama sopan jenengan sering mireng manusia tergantung lebur dengan lebur asiol dan maki ada matuan asiol anak lebur maka dulu sampai mula seneng ke Allah iki kadin to ternyata amin Allahumma lebur ke masjid Masya Allah salat iman itu pun lebur nih kesempatan ngoncak amin Allahumma hadirin sebetul kaulah amul jaki makan sebab kula palebur debun ke koma palebur salat berja lebih tatang ke namas cik
bejengane Roma Pak mun tetangkeun masjid taat bejeng ke masjid wajib bejeng masjid sunnah bejeng compo duha tahajud tasbih salat hajat salat compo anapa nawiru buyutakum bis shalah terain romana ben kalaben bejengin bejeng wajib masjid Allahumma sholli ala Muhammad ya kecuali lah tak jepo masjid bejeng compo si penting usaha berjamaah bapak jadi imam ibu jadi mom silake bapak jadi imam bini jadi mom bini tak ning bejeng ben anak bini bapak jadi imam anak bini jadi mom anak bini tak ning bejeng ben anak laki jadi imam bapak jadi mom mak bapak jadi makmum tak tahu nyamanan anak baca Al-Quran anak jadi imam bapak umur 70 umur 70 anak umur 16 kenyamanan anak baca bapak pakai umur 70 tak tahu tidak cedek ngadep anak jadi imam alhamdulillah sholat berjamaah Masya Allah anak apa nih kasih bekal muncak Pak maka dari mukmin itu sampun muncak roga itu Pak terima sar malaikat roga itu terima na benih kosong Pak terima kalau ben pakai buntu kain alus lembu lemes kain panah begitu kain sutra Masya Allah terima sar malaikat ibu tahu ke sar malaikat dek kadimah kasama dunia de langit si pertama langit nomor setong langit si baba apa parno niki bedes malaikat ngambek teretan rupa niki ya dusi Pak isolatin roh itu bi malaikat sinyalatin itas langit berempa malaikat sinyalatin betong polo malaikat insyaallah terhormat non alhamdulillah sholatin bi malaikat betong bolo ibu malaikat roh ibu jasad mayit senyalatin lebe leh tatang kena ko toh berempa senyalatin kapetok insyaallah kapetok teretan kadang anak berisi tak nyampe jangan teretan kompoi yang beda setanya lah tadi pas kalau bingung kalau kada juga berak ke timur kadang ning teng cakong sambil cerita tinggi tanya ki apa kalau nat age kela sampai ya Allah deki kela sampai ini kerbu bejang agi cerita anak nih keparawat terakhir pangabekte terakhir anak gareng mi sepeni kage mun senyala lagi sekoni 40 orang mun punten sampai 100 ke atas dosa nama mayit itu sepora sareng Allah amin Allah duh dak mati seneng ting mati Mekah karo Pak mati Mekah orang ngasih mati ketelu kelima kasanga kepeto kedua ya Allah senyala lagi ratusan ibu umat di Masjidil Haram ternyata laki bini kompaknya lataki Pak bahkan jutaan umat senyap lataki minta seneng cerita ting mati dempo berek bah karo kapeto cerita ya Allah ting Surabaya jeung pahmenya alasan beri sengucakan diudu cerita beri sengucakan diudu beri sengucak sarong najis beri sengucak tak tahu bejeng bagi tak tahu bejeng rono aki cerita orang yang takbir pak kali orang yang atole tanya lagi macam apa ku tahu pada oleh ganjaran sepenting rok kelakuan ini cuma sambil ajar Pak jarang mau tak ajar gampang rosak ibadah ini orang tak tahu gampang rosak ibadah gitu tak ada yang beda tunggu orang apa jang imam ben makmum pada gendeng karo imam gendeng salah gendeng was makmum macam gendengan gitu imam takbir tak lem tadi
Sholli fardal maghribi salasaro imaman Allah usolli Allah jela api tak jadi makmum mablis kita cek kelampina di budi tadi nyorot itu nyorot imam pas ikan tebi makmum maju makmum atakbir sekalian pas jadi usolli fardal maghribi salasaro rakaat imaman Allahu akbar pahatole ayatin derek iya rosak kapi ini kan nyaman bejang pada gending ternyata kan ajar malah ibadah ini ke tempat ke Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad ternyata sami mulja Masya Allah itu terhormat oleh mukmin ini kan lastari salat lagi pertama iki bau boleh roh itu serta malaikat ke langit nomor 2 sholatin boleh kesepak ungke ke langit nomor 3 sholatin langit sholatin sami 70.000 sampai terakhir langit kaping Masya Allah mari sholatin langit kaping 7 malaikat itu ya Allah ya malaikati malaikat itu ya Allah babeli rojia boleh ke bebe pakon pabeli boleh roh itu teritan kapasir kejasad ke mayit dan mila jepun ulama di bak gelem kubur mayit ni kau di boleh teritan alhamdulillah ini kajepun nangan mila teritan tak langkung jepun Islam mun la jelas mate ni lu beda orang la jelas mate si parloi pakapuru panapa tuli pandiin tuli puntu tuli bajangaki tuli pendem anak malaikat neguroh mabelir roh kejasad dia sampai hanahan kalian dia sampai main tosan-tosan tak main antosan ini non kenapa dia sampai nahan malaikat muntah tuli bedem neka nyaman nahan malaikat soal adab coba tatak ramah karena malaikat mabelir roh Allahumma sholli ala Muhammad kenetan sami mulja kan mila kadang badan tak langkung seporang bedoreng kepatian ada pak rame sih datang pak sampai tanian tak buat tetangga sampai ke pagar nih ke posak tani ke pagar napa ngantosah mangkata mayit ke kuburan ngirang mayit adu aagi areng sa areng ya Allah ting abid itu santos paham di pengumuman ternyata pengumuman de boleh datang ke hadirin kento ampun beda potosan dari keluarga nama mayit kento yang tosaki ke anak di Malaysia ya Allah makin ampun mangkat di Malaysia orang atosan atau kotok ternyata kenapa atau kotok mulai kapi orang ternyata ya Allah iman kan dua anak orang atosan mulai ya Allah saya datang pol 2 malam kare 10 orang kapin parlo nana apa tinggal pak karo muka kain muka labun hujan mati ungku kaki pak karo orang ya siapos maka Islam cetos anto anak apa malaikat mabelir roh parloi pagapuru gitu cerita karena si parloi pagapuru jadi Islam kento telok panapaan si pertama andi anak bini lah belik sekolah lah tak sekolah ngaji lah tak ngaji muntuk lah tak muntuk kebedan lah belik pas datang orang laki alamar tuli terima pas tuli panika aman jeng lanjeng urusan mun atanya 2 cuma kenapa saya tanya siapa sih perlu kata anak Lisnadin apa aja iya bagus anak bagus terima tuli penikah muntunya aja tanya lagi ternyata tunya norok bun yang semakin situ pandangan pertama kau orang nikah tunya ternyata mun seminta yang ditandi apa banyak alasan ki ucap istihara aku ya Allah kayak pun seminta bangi bapan sama aduh bahagu unggu terima tak usah istirahat tak usah nyaman mulai setengah bulan apaan sana tepak kerental pak
Masya Allah, naudzubil dikasih nomor tong si parloi pagapuru. Masya Allah. Si nomor 2 si parloi pagapuru gitu utang. Mun andi utang aso maje 4 bulan oleh 3 bulan andi tuli majar. Kenapa takut tela miskin setong 2 takut tela depak ajal. Ingki mun semate banyak nantinan pak utang tak ada banyak nantinan banyak majer pak utang apa tong 5 juta tanah teloloke majer pak lagi mun utang raja betok 1 juta tanah seloke celeng tak majer pak mana sih bijar lagi iki makan tuli mak ya pas nomor 3 mayit nih loh mulai jelas mati tuli pandi tuli puntu tuli pejeng aki tuli pun anak malaikat membeli roh nibi malaikat udi boleh jepon ulama mayit nih kak kami lah sambun mari telken kiai kubur masyarakat mulai munyina sandal nih kayak keding dalam kubur nih kan keding cetat ini kepandi perasaan pak bu mati kok seni kena mati kok Masya Allah sekejap pak asrabu 2 tamu ini non serah mungkar nakir Masya Allah takut dibudi nadereta takut ngitik ikin tu pak anak apa mi takut lembeng selajin nembe di pemetonare lembeng selajin nembe di pacopet nare cengi bangko pak tikel mun angko tak usah ke tak cukup angkon menikah iki Masya Allah ngiba amal ngiba iman amal be ngiba sodako ke be sodakona ke be amal lah alhamdulillah makan pelebur sodako ini kan macam 4 napa sih beda sodako harian beda sodako mingguan beda sodako bulanan beda sodako tahunan alhamdulillah setong sodako harian panapa gitu mun andi deng tua untuk deng tua gitu pak pelebur beles sodako kareng sepo panapa sih sedekah sungkana mun bu nyaman serapi melaki serapi pak mun tak nyaman ke serapi nyaman bakso melaki bakso tak cocok ke bakso melaki rawon mun betong ibu lemak larang kelu melaki taningan 5 ibu paling aki kambu kamma sobung kiai beki kareng rante pak benare tafil bala tasuddu sab'ina baban minasu keselamatan sampai ke alam akhirat ngatek sedekah dinon amin Allahumma sombong dengan kiai jauh bagi kanak-kanak 2.500 1.500 bagi kanak-kanak benare minta bagi ke setua orang bunga mun kata yang tua 1.500 anak tak oleh rokok mun kanak-kanak 1.500 bunga terdan bagi nih benare sedekah harian nomor 2 sedekah mingguan kenapa nih sampian mon ke masjid cek pakosong PC kaping nih non nih mun bisa seket tak bisa 20 tak bisa 10 tak bisa 5.000 kenapa i masjid beda kotak macam 2 setong kotak juk setong kotak acelen mun sampean tak bisa kotak santak kendu pacaran apa tinggal lewat Jumat itu golen minggu lembah pak mi sarang keliru Allahumma sholli ala Muhammad anak nikah di sampian masjid nih kan iki pasti bencek nih Masya Allah ini sampian nih kak tugas sampean saya bangun tadi non iki nunggi ini kalau bangunan tua deh pak sedih becek nih kamu lain nampun tanggendang keroi kak iya sejaga nih kan abongkuan mutan dia todu sore kele alhamdulillah Allah ya uminal iman todu sebagian dari iman
Abu montan dia todus para asara gelu ternyata ni mulai tahun sabita kagak ni ternyata abu onku anjak gila pada tuan ya alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad tak anjak mulai jazim ni Masya Allah hadirin sebutan kaulah amul jaki tor Masya Allah sadaqah di gula berajunan maka tak kira ke orang pun malah sampai nyuon dah Allah pekambek apa ayo tuli becek masjid deh tak nyaman deh pertama tak nyaman ke Gusti Allah lu masa apa tahun datang bagi agak dia boleh dia ya tahu anak apa terlihat sampian pun becek masjid pak nah mana qasamalun min sadaqah bal yasdad harta tak bekal kurang sebab ikebai sadaqah beli tambah sampean mun keluar sedekah cai mau gelek mulai dirimbu sampai ke masjid palebur berjumat mau keluar amal anak bareng ibu cai masjid tetap ibu cai selokan ibu cai selokan ibu cai aing korang ke beli aing kan sari ka ba iki din sampian kan alhamdulillah tak bekal korang harta sebab ikebai sedekah beli tambah amin Allahumma tretan sami mulja sebutan kaula mulja kini insyaallah makan hasil kayak itu gula berpancingan segala mor sallallahu alaihi Muhammad mudi oleh mayit itu tretan ilmu kubur Rabu malaikat tak basa-basi oleh malaikat tretan langsung melauku ke mayit tanya lagi marrabbuka ngitek mayit takut mayit ni kata king tapi makai takut ngitek tenang pak apa persiapan matang amin Allahumma marrabbuka langsung Allahu Rabbi mimpi sejak ngitek takut kiai Masya Allah berwaktu ternyata salli fardal isya'i Allahu Akbar salli fardal maghribi Allahu Akbar sehingga malaikat marrabbuka nih kasih ngoncak Allahu Rabbi nih ke salat pak makanya as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi salat persambungan yang terhadap kabulah ben Gusti kaulah ajuran kapan asolat asampung dengan Allah Ta'ala nih ilmu kubur nih kasih nguncak ternyata tak apa lagi tak usah apa lagi pak tak usah kur sholat aja alhamdulillah nih kasih Allahu Akbar amin Allahumma nomor 2 waman nabi juga langsung aja Muhammadun nabiyyi Nabi Muhammad Nabi abdina mimpi saja benar ternyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ben waktu benar lah kenal pak kenal orang mula kenal tanya aki langsung ternyata Nuruddin bersama kan kenal iki pak sampean ke Nuruddin kan ku ngomber langsung nah tuh oh Nuruddin kenal apa pun tak kenal maka tanya kita bisa siapa ya ku tahu tak kenal penik nun ngiring parlon aku lebar juang sab'an wa ta'atan dek Gusti Allah amin Allahumma wa ma imamuka apa imam abad langsung lantang aja Al-Qur'anu imami Al-Qur'an imam abdina mi bisa ge Masya Allah mi bisa ge pada waktu terletan salli fardal maghribi Allahu Akbar salli fardal subhi Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Al-Qur'an wa ma kiblatuka apa kiblat tabaan
langsung al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat abdina. Mi bisa berdua tok sholli fardhu dhuhri mustaqbilal kiblah. Niat kaula salat fardhu dhuhur halim madhep sholli fardhu asri mustaqbilal kiblah. Niat kaula salat fardhu asar halim madhep kiblat. Padahal ia adaan benih kiblat tabing. Tapi sampean mulai kini mustaqbilal kiblat. Pas tanya akibi panakan nate, ini mah kiblat tahu. Dan makai ikut. Masya Allah. Dori mantap betul. Kan bila orang jumpa kai masaos mun haji dapat masuk ke Masjidil Haram ngatelai Ka'bah langsung muncak aing mata gitu cerita. Wah, ngistaning tambah cerita. Beri kesaksian nangis geng lapah nangis. Anak terharu. Mulai bila semustaqbilal kiblah. Cek mulai gini pagi burung tahu menteri anda bakal pilih kan. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah nih kareng mukmin cara pagenteng salat tah pagenteng de Allah pagenteng kareng sepo pagenteng kata tangke cek somosoan pagenteng ka binina si bini pagenteng kalakena. Alhamdulillah. Kenapa reng bini si kay masaos muntro oleh ridhona Allah ngantos ridhona orang lah. Reng laki muntro mulja nampu pelak kau reng bini jangan antem kromo orang laki pak. Kenapa reng bini kangku memuaskan nafsu meloloh buntan tapi reng bini itu mina kasetapol tukang sotok kangku sukses setenggula ajunan. Alhamdulillah. Kau pagondeng ibadah pagondeng kasih bini papelak cek golim kasih bini cek kolnokolan ke bini iki nun ki mun parno mun bener-bener kalak sampian semang demang bagi ke bini sini mun rawan landuan cek bagi kasih bini bagi kalak sampian pak sini langkok telatong din sampian bini mang demang saos aleman ge benih aleman adik tugas bener karo pak. Napa tuh gesak telok tak ning wakil sampean wakil tak mampu punten. Kenapa? Ngandung. Boleh rembi. Boleh nyusuin 2 tahun. Itu kelakuan kelas pak benih kerja nih. Kira-kira bisa wakilin sampean? Ya bisa. Reng bini biasa pak tak teman roseruan minta tolong bunta intar ke pasar baru apa ring pencemara ke bagi tantan lagi beda tangan di baru dia ke bayi kopi na sampean pak iki mengajak korokol nokol ke reng bini to 9 bulan 10 hari ngandung udah sampean to sangandung pak lah ngalak nyor cek to saja aja ngalak nyor buang tepat tali aki ke bucin seminggu karo pak seminggu akeme banyor tedung banyor naikan banyor mandi ke pasar banyor mun bebe seminggu kentro tawa orang ngakul tak kenal padahal yang laki ini kan ditel angko reng laki kayak masukin rutin angko deh pak mun isra bidatu menjadi apa hei kol sangat ke tore kol telok tore kol 10 malam tore ngandung iya nah bapak aku tuh ngandung lain laki ngiding kabar cek ngandung kelenger pak bener yang laki kering tak ada boros pak aprek ke dokter spesialis masuk malam beksa dokter pak ngocak dokter beli boleh laku itu ini keme nasro kebe mulai dari tanda pak kejompon kita tedung akemi ini bedai butol ada kemi butol sahabat tas meja kelaku lagi laku pagi-pagi sebini asapuan keseringkas pak matepak meja nak kening taku kemi numpah papok si bini keselake toko nyamuk toko iki nyelap meja nih teritan
mara yelap seputol iki begelem jeding ikan tak ikan mina si bini sabak ke atas meja boleh mari sarapan si laki rek berangkat ke dokter kemi ikeba depak ke dokter bagi kemi ini kak dok kemi terima be dokter masuk ke ruang periksa dokter periksa kemi ini abit si periksa kemi ini ternyata acuman saya ke pasien tidak sial kengcek sarana tanpa penyakit ngarai abit dokter mereka keluar ojeng ternyata nyintarin bi pasien dok kenapa micik abit ceduh kengcek sarana penyakit gue lagi tak ada penyakit kan dokter kenapa dok mulai jadi dokter tak teman kejadian semacam-macam kalau mungkin gitu penyakit kenapa benih penyakit kenapa dok positif ngandung kelengar ternyata silake ini sekolah semua serang di dokter serang itu ketuk palemi wapit saya ingat tinggal ingat apa bote online pak kolom dokter abit kolom amit mulia guldak tahu saat lagi tahu orpu lagi kita tahu saat mulai depak gabung kota tanta cukup ben sebini tak kerja innalillahi wa inna ilaihi rajiun berapa kak palang mun segala musibah mun segala otoman musibah gitu penyakit apa bang benih penyakit positif engkau rengan deh mi temu jangan kemiroi periksa pangkok ngandung pas gelak ternyata si bini gelak sih kikirin bisa mi ngisrengian orang ngandung ngisrengian sepora naga apa kemin kaki ronompa terus ikan tentang kemir jadi kaki sekandung alhamdulillah pas alhamdulillah bini dengan ngandung alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ini kata mangkan ring bini itu dari berat ngandung kapan ring bini ngandung tu sana semua Nabi Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ternyata sami mulja mangkan itu tugas kula bernama akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laib ta'amul jaki dek garing bini kecuali orang laki semul dia tak nangin garing bini kecuali orang laki seina ketugas ternyata pas nomor 2 ring bini itu andi tugas rembi taruh nanya lagi udi wa imamate tapah itu lale tapah kan milah maki haji apang tompang muntak oleh ridho na orang sepo tak bisa oleh ridho na Gusti Allah bikin lagi tahajud tak tobang sekali Quran khatam mololo tapi bangal garing sepo lebih-lebih tak oleh ridho na embu nak astre tantan mu jalan aku masuk ke surga Allah maka sing langkah mun orang sepo sing ale-ale sing bagus akhlak bagus terutama ke Allah ke Rasulullah kepada manusia yang sepo lagi akhlak bagus deh akhlak Masya Allah Rasulullah i'alam bi Allah karena bebetak kelihatan akhlak ke Rasulullah wa innaka la ala khuluqin azim saungkuna sampean Muhammad nyakti panika ingat si bebetak si agung sampean alim akhlakah tonjol lagi le sampean tak alim akhlakah tonjol lagi le sampean tak alim keng akhlak mulja mungke derajat sampean alim keng akhlak coba geger derajat sampean lagi akhlak pak Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Yusuf panglo bi Allah kira-kira akhlak pak Nabi Yusuf jadi raja Mesir jadi ratu
seri kenapa ikara bi rakyat Mesir teretan Nabi Yusuf di penumpak jeren pak numpak jeren setuju rakyat keluar kok api keluar nyaksiin Nabi Yusuf senumpak jeren abana hadir Nabi Yakub hadir teretan nyaksiin dia pak sampun semak ke Nabi Yusuf abana ngolok salam di baba assalamualaikum Nabi Yusuf aja waalaikumsalam warahmatullah keng pakun tas jeren pak pakun ngolok salam boleh abana assalamualaikum jawab serang Nabi Yusuf waalaikumsalam warahmatullah pakun tas jeren sampai itu kan assalamualaikum dijawab oleh binam waalaikumsalam warahmatullah panglo sarallah sub nabi jikan bencoma kabeban bentak tadi nabi boleh sub nabi ji cukup kan ben sub dak bebenak foto nak benda bebentak tadi nabi boleh sub kenapa ulah tak turun di tas jeren itu bukan banyak sini apa iki banyak apaan ngarek pinggir jalan embun ngarek pinggir jalan ahondaan anak lebat cukup atau oleh mangkat pak beda tak ada mangkat bu mun amit belekanan deremak apa rasa nama nih deremak apa rasa bu andi perasaan pak bu lagi nunggi lele coba panjenengan ahondaan le mangkat jalan ahondaan kare 2 meter ngate lembu ngate lemak ngarek pinggir turun di sepeda tonton sepeda nah depak katin pak bu mangkat pak mangkat bu assalamualaikum terus jalan 3 meter tongkok oleh sepeda nah bapak ak munyi ide nah tang anak karomuan nasi coba mun atin cik gendeng nih akhlak nikah akhlak Allahumma sholli ala Muhammad retan sami mulja sebetul gaula mulja kak bintang cubun kayak kamar kilo sepas dopak ka Allah bil karam wabit tawadu ni kasih pada Pak Syekh Abdul Qadir Jailani dak tingkat qutbil aulia Syekh Abdul Qadir Jailani amin Allahumma ingki mun norage ingki mun poton make potona sampean ani pikiran Pak mun anak sebenarnya thank you Pak ini karo ya sami pikiran sampean mun pas anak macam mereka abu doa alhamdulillah karo muana sejeleng tangannya atena pote thank you alhamdulillah akhlak retan sabi mulja sebetul gaula amul jaki torobatan gaula hormati masyaallah lastari retan bid'ah masyaallah terus lagi lastari ajawab tugas ajawab ke malaikat roket pun tu boleh senang malaikat Pak pun boleh robu boleh majid itu mati boleh cerita iki bekak di marok sabek ke tempat awak iki tempat fi illiyin kenengan si paling tinggi iki di atas ngalangi kaping petok kenapa nyamana raudhah min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan surga amin Allahumma mantiran banget wa kaulajunan itu tempat lagi kayak segi Allah amin Allahumma pernah ibu pernah cek raudhah Pak orang munda Pak ka raudhah sing Madinah itu Rasulullah debun kerutan gula
Syekhuna Ahmad Mahfud rahmatullah alaih mun maca Al-Quran raudhah pas tak tertib iku keng tawa orang iku Pak keng melarat sih bisa maca Al-Quran iki soalnya yujub ibu di sini Pak yujub tuh mun nang abid sekecil abid tertib kayak seterusnya dari seneng Pak dari nyaman beda angin nih benian debun di air rahmatullah alaih amin Allahumma masya Allah raudhah min riyadil kebunan setengah dari kebunan suara seneng nih kak bisa kayak mas seneng bener pembara wah cokor bener pembara wah seneng luar biasa Pak kan mila orang mun bede kayak semate selamat ada sesara parah Pak seneng mulolo bunga mulolo pokok ada sosa ada bingung ada cerita kan mila tak langkong bumbu sepora mun bedereng bini seite pas selamat masuk ke raudhah min riyadil jannah pas laki abini boleh sangat lain roh saya terancik bilaki abini boleh kayak tak susah kita bunga ngucap roh alhamdulillah tang laki abini boleh berdesi aladinna tang kalong yang kuilingi kok alhamdulillah kan mila Islam ngatur Pak talangko Islam ngatur mun kapatian embu apa ki sehat embu ni kan embu kan gitu kayak macam mak apa embu Pak embu mate apa ki sehat anak wajib abri kesempatan kapak nih beri kesempatan intaren rembekin Pak apa jauh embu kan abid selamate iya embu kan ki sehat Pak iya apa nih ayo bini boleh tak nyaman tak bini Pak apa ini kata pahala cungki ternyata lemah tak lemah salah kan abang kuat ternyata wajib anak nih lala congkok lah tuai kuat kadang-kadang ternyata dia mayu mun berani sempenan mereka boleh kok saya minta akhir mun tadi pandangan mayu kok saya nyari akhir sini kanon apa nih alat orang dacong je lah tu lecing lawan curah anak ni pak ni kapok-kopok tata abini uku abang kuan ternyata benih kerja ternyata nak ni serpa imas ala ibadah nah ibadah toron jauh ternyata anak yang sepuh si kasih saya selamat bunga alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kelihatan menteri selamat Pak amin Allahumma tapi mun pas tepak kamu orang si takbet sudah Pak mati itu berceritaan anak apa karena beda orang mati itu mati itu abeli lerwa cilak itu nguncak ceritaan Masya Allah nyaba ada Pak ada kiai mak nguncak cilak itu mak beli ler mata ngatelai apoi si kocak apoi nara beni apoi kayak itu Pak mana apoi kayak itu nah apa cak beni apoi ini Pak nika beni apoi aslina kokos sa apoi neraka tapi mare ita beri ngabi petong songai ketonom gunung kita ala apoi asli pabalikan neraka le ketonom gunung kokos secekak nang undau ni pasti ti apoi semangkin nih Pak aduh mun kokos apoi neraka langsung sebab ke neraka sebab katunya hancur dunia nih kata bukan paha beli ler mata gitu nguncak cilik ada reknya begitu non saya ke pakai telken tak nangkep Pak Allah tak nangkep Pak ini beli Allah kep nangkep Pak adumbu Pak Allah dateng kaki cong anak apa minta nangkep tak kenal dia lagi berdosa tak bisa Allah cerita lah tak kenal ke Allah tak kenal ke tak biasa Allah masa jing sakit macam mereka luar biasa pas
kan jauh perkiraan itu. Iki pagi Allahumma sholli ala Muhammad. Tore orang mula biasa Allah 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 pas tepat paling sekali Allah mun punten innalillah anaklah biasa abu mu tak biasa melarat lapal Allah gitu non. Makanya sholat luar biasa, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbi. Pasir orang yang lebih banyak benar orang yang sholat lafal Allah dari dalam sehari semalam. Muntah sholat kata dia sekali bang. Iki, tore tojuk yang tersujud sebut belu doa. Rabbi wafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Reng apa jeng semacam ni pak. Muntah apa jeng celeng pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Letan sami mulja. Makan melarat lama pada kejadian gula kita anak letan pada kejadian kita anak gula yang kita sekelak pada gendeng pak pada gendeng saya mati gendeng saya nelken gendeng tung gendengan saya mati macam ini saya nelken panakan Allah nanti cek kulopai Allah nanti cek kulopai Allah nanti kusani kering nelken pak Allah Allah ini kapunten Allah najak kelupa itu Allah najak kelupa itu dibudin pahaman celak Allah na repot setejauh itu pas mati ternyata tak kenal tapi tolong pak mun beda tatangke Masya Allah macam tak ada mun beda orang mati orang panik kata asolat kani sele pak mun teu anan kani semalam mun beda anan sopok terkencong cek wambujong sampai ada mun kacong letak bisa mukele pak intare pak kani sele pak Allah sampai ada nyabe anak karena si Arab kebelasna Gusti pengajian kebelasna Gusti Allah man Allah sampai kagetnya begitu anak pola anak orang Islam minta apa aja seng pengajian seng jadi gula-gulan wajib pelak wajib belas man pak kan mila teretan sepura mun beda emak gai kan ustad ikonin orang kepatian kan tanya-tanyaan pak iki Kiai Kusnati Kiai Sulaiman Kurti Kiai Komar Ustadz Pasirasi ikoni orang kapatan tanya-tanyaan tak langsung bejengaki kan tak kira tanya apa jeng mayit tak kira apa ada tanya-tanya lapai bejengan anak apa minta tanya perasaan mi bejengaki aku mau tak bejengaki ngamuk pak iki cepeng Islam dua kamu tak bejeng makan pakun bejeng sholli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman Allahu akbar Fatihah Allahu akbar salawat Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi ya Allah sampuraki ya Allah kani sering ya Allah kabelasin ya Allah amin Allahumma namun tak gelem kopuri tos terus tak gini anak polan orang Allah taulah tu cuba mulut taulah pak polan muneng kaula adik berajunan adik keyakinan banget tua kaula berajunan pamili kaula ajunan mulai tas atas saja sobung semate kafir tapi mate nyangui mate mun si Allah taala tusah banyak bagi di pan lo itu akil ngomong fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuan polana orang mending kafir terserah pak nyaman laring kafir kan bila mulai berikufur dari kafir cek ulok salam taul wa du'aul kafirina illa fi dhalal kesasar doa dari kafir tak bisa Allahumma sholli ala Muhammad makanya dia tetangga gula mati ampun saya ampun nyaman dulali gitu bi saya tidak tahu hanya makai mari odik neng ikali baru lambat teritan Banyuwangi atatang kebencana cina kan ini kafir iman oman ya cek masuk Islam taklim masuk pak sampai diburin sampai mati kafir cing lah mati teritan munaki ustad ada sekelemah
ngunaki emak kai tadi sekali ada pangunaki emak kai mari setelah kecomponnya pak payentarin di emak kai ini pak iya dusit ibu jengaki selain matur kakek saya tekian terlihat panggil si mari panggil rap datang assalamualaikum waalaikumsalam abi tagu debu matur ajunan cepon ajikan benghi bulan olok jika kenapa itu kayak teratanya mendengar jantin tetangkan tika mati oi ki malam lagi mati jangan emak guys selain tadi entar sobu kan ustad ada sobu jangan kalau tika sentar oi ki dan bulan apa bumi entar cek selain king tahu ninggal ilmu nih hah empian abdi nasi ninggal ilmu ya tuh sih ki ibu jangan ki kemarin dalam anjan mau bisa ngadu sih abu cek selain king tahu ninggal ilmu kita anti ilmu khusus abdi nih nah apa ilmu ini waktu nak adu sinten gula tidak boleh tapor malaikat ketemu ben moson sampean memakai kiai kasok kadretan buat dia ada masih waktu nak apa jeng takbir dan gula punya takbir Allahu Akbar bukan pada bersegala tapor malaikat abid abdina sing ngajak Islam keng tak gelemun ketemu sama keng ketemu ben moson jek petanggung monokol sampai peksani ni dia macam mulai berak berkat ya itu masya Allah ni kamu kering kafir pak mun kering Islam sing jaga aja dosa raja Allahumma sholli ala Muhammad Keretan sapi muljang sebutan gaulah amul jaki dan butan gaulah hormati masya Allah sakit topak bangsumpung abdina banyak subhanallah mantiran banyak manfaat tabarokan apa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.